Igaühel meist on alati palju soove, aga mis on sinu jaoks kõige salajasem? Raha, võim või armastus? Milline neist on kõige salajasem, on muidugi teil otsustada, aga Poliina otsustas, et tema jaoks on kõige salajasem armastus. Poliina esitab teile laulu 3 soovi. У каждого из нас всегда есть много желаний, но какое для вас будет самое сокровенное? Деньги, власть или любовь? Какое из них самое сокровенное? Это решать вам. Полина решила, что для нее самое сокровенное – это любовь. В исполнении Полины прозвучит песня «3 желания».